namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course ngikhetha ikharole album ya Hlavu Sikiza ya 2024. Of course leyi nga titleiwa Munyu. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra 15 ta March, as you can see ni fike ni scroll ka account ya Mayengani the president. Loko ni fika ni scroll ni fana kuma ku busy blind yi fike yi tsala yi ku Avatwalangi yi vekela track list ye hinkwenu na swi tiva ku ya rhanga even then Hlava sale ndzhaku a ni tiku why. In most cases hambi ku ri swilo swa yena ku rhanga ku posta president Mayengani even then a post hi le ndzhaku hayi a hetelangi swona sweswo a hetelangi swona. So loko fika hi pfula track list as you can see here ha swona ku hayi swi tsariwini in bold on your right and on your left ku Hlavu Sikiza Cerebos Munyu stage 2 swi tsariwini hala kun'wana as you can see kwalano swi kombisiwini kwalano. Okay, and then of course nghena ku track number 1 ha swona kwala ku fika ku Chomi featuring Mayengani and Kazi. Swi ni tsundzuxa na album ya last year nakona structure la a xi ri the same ka track number 1 because nakona leyi a ku ri Tinkinga featuring Mayengani and I mean Kazi ka ha ri na some similarities here in terms of leswi nga place wa xiswona ma kuma na mhaka leyi. And then ku track number 2 va ku Avatwalangi hale i beef leyi gasi beef leyi of course nga feature Mayengani Dr. Shirimani and several Rangana i beef ni vula ngopfu swona i beef. And swi ni tsakisa ku loko hi languta track number 2 lama yi fana na last year like swi pa ku fana nyana in a way yo na track 2 ya album ya Hlavu Sikiza ya last year nakona a ku ri beef a ku ri va cela ku omile ma swona featuring Mayengani a ku ri beef na yona minkarhi yaliya. So na sweswiwa laha ku fike ku vekiwa track number 2 leyi vitaniwaka Avatwalangi leyi na yona hala i beef leyi i beef. Okay, and then of course hi ndza ya ka track number 3 Cerebos hi lwela ngopfu swona swa Munyu featuring Mayengani the president mhaka ha ri zikani ndiyo ha westa nkarhi hi swona swa Munyu hi lwela ngopfu swo if I'm gonna subscribe band videos ti ko already la ka channel la. Then track number 4 va ku hi yena featuring the Pro and Cool B hali ya marhandzu leyi hali loko ze ku na Cool B na the Pro ku na Cool B this time around okay. And the Pro na Cool B va chala yin'we this will be interesting. This will be very very interesting. Ni ta twa ku endleka yini ka this track ku va fambe layini yin'we mara swi kahle loko swi tikomba ku a va le ku holoveni hambi sweswi va chaya ku similar music. Then track number 5 a ku rifu ra munhu wun'we ku endleka yini kwalo rifu ra munhu wun'we hi ta vona swona guys. Hey, I have so many questions about this track. Then track number 6 Pfotlosela featuring Mayengani Dr. Shirimani and several Rangana Pfotlosela. As you can see sweswo guys very Pfotlosela a ni tivi ku pfotloseliwa yini da khe hi voni swona ku swamba swi ya kwini kumbe vo vula ku dia winning a ni tivi mina swi ta vonaka. Then track number 7 va ku swo boha hi swi endla I like the title here a hi hlava hala mi bini ka title leyi hopefully yi ta tsakisa this track va ku featuring Kazi swo boha hi swi endla. Okay, and the position ya yona track leyiwa yi le ka the same position na Mashaka ka previous album leyi nga fika yi va hit dikulu a ku ri track number 7 ka previous album. So lana again hi na track number 7 la ku nga na Kazi swo boha hi swi endla. So hayi hi ta khe hi vona ku ta kha ku endleka yini ka this track yi ngo tlhe yi va hit because na last year hit a ku ve track number 7 ku nga ve track number 1 leyi a va yi chuzini nkarhi luwa as a title of course. Yeah, then track number 8 loyi wa hi mani featuring Dr. Shirimani and Flora N'wachauka. Dr. Shirimani yi le ka multiple tracks yeah okay. We see track number 9 Cerebos Pro Max. Yi ni tsundzuxa minkarhi liya ya va Ganama liya kambe a va Ganama S plus ku kha ku vitaniwa i tinghoma hi mavito ya tifoni so. Then track number 10 va ku Chomi remix hayi swi kahle. And then all songs were composed by Hlavu Sikiza and Mayengani handle ka track number 2 na track number 6 laha hi tlhela ku hi kuma ku ediwa na Dr. Shirimani several Rangana as you can see kwalano in addition of course ya Mayengani na Hlavu Sikiza.
Yeah, produced by Benny Mayengani, Hlavu Sikiza, Dr. Shirimani, Cerebos and Izimabasa. Izimabasa xinghozi na xona xinghozi swinene. Okay. Then all songs were programmed by Hlavu Sikiza, all songs except track number 6, which was programmed by Cerebos and also track number 1, which was programmed by Hlavu Sikiza and Izimabasa. Okay. All right. Keyboards by Hlavu and Izimabasa. Okay, except at track number 6, leyi ku nga na Cerebos Hlavu Sikiza and Izimabasa. Okay, executive producer the God. Hey guys, the God phela the God i n'winyi wa studio lexiya loyi inani man loyi psychology a producer kona na yena la ku ndleka hi ndhawu leyiwa yena i n'winyi wa very conglomerate sweswiya and stuff like that. Okay, it's fine. Va ku Troy Baloyi, as you can see. Production team by Hlavu Sikiza and Izimabasa. Published by Sikiza Records. Recorded at Sikiza Beats. At the Sikiza Beats. Mara no mara swi ku Benny Mayengani Studios. Antu ya last year a swi tsarisiwe ku yini kumbe xana no bayiza mina. Okay, I got last station got wrong. It's fine. I swi yindini. Swilungini. Mixing by problem in mixing. Mixing by Dr. Shirimani, Hlavu Sikiza and Cerebos. Mastered by Dr. Shirimani. Dr. Shirimani, guys, no. Mina na swi vona mina ku hi mina yona number 1 la ka gaza hi mastering. A ni voni na ntanga mina loko swi ka mastering hi leswi mina ni swi vonisaka swona. Photo by Sibomkazi Communication, sponsored by Mr. Mtsenga Holdings. Okay. Then cover designed by Sikiza Graphics. Ntirho wu kahle. The colors are good. Even the front already mishoni a hi endlini to be specific in that video front straight. Na yona a yi ri kahle. In overall swi kahle. Se Master T expert track number 1 wena very very mimi swi track number 2 yona nga hi langutisa ngopfu. I'm not sure about track number 6 ku yona yi nga yi na beef na mara track number 2 yona nga ta sungula ni tlanga yona then ni tlanga letin'wana. In terms of hit yi ngo huma kun'wana na kun'wana ku na last time xona ku hit yi hume ka track number 7, so hi vone swona swi ta kha swi famba njhani. Yi ta yi sukile a hi streaming guys, hi support, hi sukela ngopfu swa ti-whatsapp swo hi download hi sendele one. No, a hi streaming online. Hi leswo. Mina ni rhandza byalo ni tekele ka baba. Mina ni rhandza byalo ni tekele ka baba. Baba hi xidakwa ni tekele ka baba. Ni ku baba hi xidakwa ni tekele ka baba.